kan governor zom takin ni mina athu soi kha vaini hian kanan soi hodon ani a atira kalau hlau ang deuh nge in thil athleng le dewa ama governor kha dot lian pui mai tira tang kanan soi tira kan thai thar te hi within this financial year itself kan leyang ti kha aron soi kul maya ani atak ram chu athleng ta chuang lem lei lawa katikhana liam chu hi tuna po hian a page khatna tang hian kan governor hi dot kan soitir le ngal deu amon chu kan tia government's commitment towards providing efficient, responsible, accountable and transparent administration at all level of governance. Efficient, responsible, accountable sarkar kan ni lo zia chu achiang em ani he kum ni sarkar chunga hian sarkar masaina engemo an lo ti that han chun zom lotling om chuan ring takin kut kan benga amaro chu engemo lo fu lo deu le han merkai thei tur thila chuan sarkar masa te kha lo male ti kha kan mo pule je loisi a chu accountable sarkar responsible sarkar kan ti thei don emni he sarkar hi puitling takin accountable le responsible ani chuan engemo thil lo thleng ani poin tu ma afel fa chak thei lok thil fel lo te po alo om thinang khanga khan nei tu chan chang takin kan sarkar hian heng zong po hi tuna chuan kan kut ani to a heng hi chu ke mani mo phurna ani ve to tia blame game ringot khelo hian voinia hian kan kal hi awahun em chu responsible le accountable sarkar kan ni na tura chu ni in kasia tin kan governor thu soya kalau be sei em ron lang ta silo kan flagship program thingtang kun na tok te ta na dia chida kan an ti lai takakha tun tuma hian governor speech a hian alang tareng reng lo maya CM special package cheng singa kan ti niama beneficiaries tamjok kan pek thena turin tia kha aron lang ta chau maya kan so thing le na turte kan ai eng le kan mun phia le kan marchate le na turte kha he governor speech a hian mu tur om tatlat lo mai hi awan duai thak kati a kha kan flagship program ala ni rengin kasia hey ni chinna kan agriculture minister zom takin so thing po kan le tran chho me ka kanin bo sei chho me kani ati meg la hian hetilaya summan tur enge ni khatiang lam re reng han soilan an om talo le malak na han bachuan tur han be sei turan om talo an lang lo hi apoi katile tin kan CM special package ti berala chu 50,000 ti niamani hei po hi kan MLA zom tak lung leilam kan HPC vice chairman pu mal som tluangan lung lei party chung in khom na thu soya phei chuan he CM special package hi ZPM party mi le sa tan lo phei chuan kan peto don lo anti hialani MLA ten kan soi hoa atia kha kan CM chan na kha kan lo sevele to thowa chiat phei chu amaro chu khang tikha ani tak takang ti kan lawa awan duai thak mi pui sarkar kalphung thar kal tur kan ni meg lain khatiang rumors an om sim makha atak takin kalpui chelo ma se awan duai thak kan ti khatiang thil kha chu kheng lo se kan du tak jetani tin he tilaya hian in soi theina tur nge ni ang ni lo ti hi sia thiamar ko pa
drugs, illicit drugs and smuggling narcotics worth over rupees 1,047 crores. Hi man ani ti hi hetilai a page ang sana nga ni thumna hianin aron langa. Hey, drugs related death hi data inaso angin sang ni som ni panga chung khan mi za le som le pariat mi thian oma mi pas za mi chia som pariat chu chu kum som ni chunga Mizoram thil thenga drugs related data la sang ber ani nikum sang ni som ni pali chung khan mi som ni le paru an thi a chuan heta hian hey drugs smuggling lam hi an huang tau le em ni o ti thei ani a kan sarkar a hian an man nem khopa man lo po hi tam tak om tura kan nga ya tin hei ji nga hian aizol khulai a hian an kalila vanapa hall kotte zodin square flyover ate khoi khoi mo hian mu tur hi tame em mai ni step alo bulop lop pol te hi heng te hi avan duai thak khop maya heng tun ma te pon nom tho mai thei amaro chu heng te hi address ngai tak an ni drug si aluar le a hetia kan kalzel chuan sang ni som ni le paruka hian hemi figure hi kan double lang ti mai lo om khop ni in ka sia chuwangin heyan wai ron soizela chuan mi zaruk somnga pani drugs trafficker manan ni a tin contraband drugs chu tiang khatiang zaman manani a ti te po an om ani a avai hian kan ti seng don lovaki minute do mai si a tilai universal healthcare scheme lai hi han touch ve lokan du a ABP MJAY hei hi sang ni le som pariata central sarkarin allowance ani a chumi chang choi chuan state sang te hian khami kai noi le modified deu ti te in mani state health universal healthcare scheme ang te po in anan chang choya kini Mizoram po in kanti ani chuda chuan heta hian vulnerable individuals kanti 500 millions ahi chumi PMJAY ABP Ayushman Bharat PMJAY tiania ta chuan mi 500 millions mirethei poor and vulnerable individuals kha cover tura tiania ta chuan cheng nuai nga thing family in kum khata ti turan tani chu chu kan universal healthcare scheme po hianin aron cover thachok viwa suggestion pakhat kan nei du chu hey damlo hospitalized patient chau tan lo chuan man theilo an lo ni ta a hetian kan huang kan ti zawa sarkar na thokte tin pensioner te thengin collection kan an ti ta ka hian achor tu po tam tak kan oma achor te pon anwan nei puizia an soya kan lom pui le ani heta thil pakhat kan soi du chu kan dam lo chau ni lo vin hei thi thut atam em maya kan seve kani zoram dung le wanga hemi prevention is better than care anti PME corporate corporation a chuan PSC wa te chuan an apply vek ani a kum chutiza kum som chumi le chumi inkar chu kum tin periodical medical examination nei turani chu portal upload vek turani tite tin chumi ja kum inkar chu kum ni dana periodic medical checkup examination nei turani tite ni ta chu wangin he kan universal healthcare scheme hi thajok le mumal jok le ani na turang jok akal theinan sarkar na thoka te kan koleka pensioner te kan kolek ani lai hian hemi periodic examination hi tel sela chu chuan kan sarkar na thokte tin ahun lawa han thi ta thutte kan in ven theina ani om mange damlo nuwa hospitalized chawa chuan athat em lain khami pialama kha heta hian ati theilom ni ti kha suggestion ang reng devin kan soitel ani a hei hi corporate ate
practice vek ani awang hian thil thatak ani lom ni te kan ti ani hun atoya hei soi du deu te kala neya all palm lampang te arum puka tin kan district a hei CM rubber mission ti te han chan ani kan lom khop maya thil lom thu soi na tu tam tak ka oma ve bukana governor thu soi hian tin tourism chungchang te nasa takin ma kan son ti te heng te kan mu mai hau lawa jong kha athalo kan ti po ni lawa soi tura kan du soi kim lo ka karon point out ve amin lo ngai sakta se langin athan kan dingatin healthcare scheme po kha ngai tu na man thei ani chuan ka ting jong te khan ril ru nei tai la ti te kha kan soi ani hei soi chak do mai petition committee chungchang kha ma pu speaker hun hi are iti deu to em 이도 또 커다. ale ni le ti jong kha ni ro se ko la me 멤버 당 세이도 없는 것이야.